Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sallu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jadi jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini angka seddi judul boboy lau palatu reki judul ner boboy min asbabid dukhulil jannah amala angkena sabari na tutamas suruga. Jadi tentu pada melo kita tamas suruga, bahkan setiap saat kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Jadi ia boy dikarang oleh seorang ulama yang bernama Yahya As-Sahrani rahimahullah. Ya, narampilalan nero kita maka dia yang pertama lalang amal wat di pertama ke surga yang dari itu sumpah berjamaah. Di pada ni yang ke pada pegau, mudah-mudahan pada piara ini, pada jagai. Ya maka dari ko, maka dia tahu yang mani napa aja lo masing berjamaah mati mani. Aja na sebaliknya, maka dia yang mani nale jamasigi mati mani. Jadi makanya dari ko, ia pernah tu aja lo masih mati mani. Di pada nabita, itu nabita. Dia nak kena tatangi berjamaah nagang kalisun dari pemasena pun Allah Taala. Aja na wujud tepat ini napa tamat tu masih. Di Makkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereping kalingi hadis saya. Man sallas salawatul khamsa wal jamaah walahu khamsatu asya'. Tuan nani gini gitu piare sumpah berjamaah na maka ijamingi 5 sewa-sewa. Dari Nabi tajamingi dia nagaga abat-abatan. Yang pertama la yusibu pakrum fid dunya wal akhirah. Dena to mapat dirilino. Dena to kasiasi rilino. Ya. Labila bi pamat tidak seriwondu. Insyaallah dari kota piara tu berjamaah ta wasagena dalle ta rilino masagena dalle tari lalanda kaburu labbi pasagena nama tu dalle tari serimun rilalas surga. Yang kedua, yarfau anhu azabul qabri. Ini terutama dari komata kimatu alab biraler berjamaah na palap pagi pungalla taala polaris yegegan na pacallan na pungalla taala rilalanda kaburu. Yang ketiga, yuti kitabahu biyamini. Narek kuyadili kimatu daripada masyhar ipatarimayak ki catatan amalat tanah sebali matau tak tarimai. Fa amman uta kitab biyaminihi ya bahwa fi syatir radia ni ya fa amman uta kitab biyamin ini gini kita terima catatan amalat na sebali matau tak tarimai maka tandre tu makde ise suruget Tandre makkede to salam anayatu. Tandre makkede to maupa. Nasaba to matan anayatu amalak madecenna. Yang keempat jaminan Nabi tayamurru ala sirati kal bartil khatib. Allati matul letanna siratal mustaqim padang billah takkajoy. Betuana nappi patekka je tata palat ni tamas suruga. Nasabage alat biranna iro beri jamaah. Yang kelima yudkhilullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala azab. Pertama kimatu rilala suruga dia namala dati paressa. Deto misessatan. Nah sebab itu dari kuluk yang berjamaah setengah kang
alloki bolana puangi nasi masigi innal masajid lillah jadi punne tu bolai masigi bolana pun Allah taala jadi dari kelima kilo bolana puangi bertamu tentu malah ada kina nusif pun Allah taala ya dari kumala ada kina nusif pun Allah taala tentu terus terima maka aja malah ada aja namula ada pariset di ena tu simata angka atama bolaku beribadah wattunna tu jadi itu. Yang kedua hadis Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, maka Nabi mangwada ilal masjid waraha a'addallahu lahu nuzulan minal jannati kullama gada aurah. Nigi kita malali sallallahu alaihi wasallam berjama, maka setiap malali sallallahu alaihi wasallam angkasi pasadiagang hidangan makanan rilal surga. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, amalawat din nasabari na totamas suruga ibali yero adan na pabangi. Nasama kerito na bita isa samitul azan dari kung kalinga ito bang palyakul maka puade pada Tuhan kena puader pabangi kecuali dari kena puada makri hayyala sholah ibali makri la haula wala quwwata illa billah atau hayyala falah ibali itu makri la haula wala quwwata illa billah makina bitta ini hadis riwayat Muslim hadis sahih dan Abu Daud isqala al muassin Allahu akbar Faqala hadukum Allahu akbar Allahu akbar. Betul dari kuang kata ba makri Allahu akbar ni puada to makri Allahu akbar sampai terakhir min qalbihi nasibawai keyakinan polri atinna betul aja ni baliba ni kiai ipatto ilalan natita terutama dari keibaca makri syahadu alla ilaha illallah ni ije pui makade degaga usom patonga saliwan na pungalat musti pule langati ternas nabita washhadu anna muhammadar rasulullah ibalas te makre washhadu anna muhammadar rasulullah usat dito mak dipunna nabi muhammad surah malabina pungalat taala jadi makin nabita dakhalal jannah maka ipat tamang surga jadi bali bawang itu bangin dari kumuk bangi apalanna suruga jadi magam pemanamu sutonganna lalat tamas suruga jadi dua ni rodi makanya dari kumuk bak itu sabarak ini yang kelinga si umadeceng di Bali dan dia masalawa kilur nabi tarik kulatui napa marelo dua tau jadi makanya Allahumma rabb bahasid da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafat daratal aliyatir rafi'ah wa ba'asul maqam mahmudan allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad maka nabi ta illa khallat sa'afaati yaumil qiyamah dari kuibace parello doang na sanabita maka idi na tollolongan imatu syafaat na nabita nasabitu do azange yang lodoang nabita supaya lolongan tempat yang mulia ya dari kusimati lodoang nabita lena to simatu bantu ki restriontrina pengalatan yang ketiga membangun masjid jadi makin nabita dalam hadis Sahih Bukhari man bana masjidan walau kami hasikotatil libainiha banallahu lahu baitan fil jannah. Betul lagi bangun atau sumbam masigi namoni pada rajanna saranda manu non rumit tallo itu saranda manu pada rajanna panjang kuru ini. Betul namu akan aku bicu na sumbangat sesab butogi rupiah dua sab butogi lima sab butogi tapi ikhlas kina safung Allah Taala iro sumbangat tanasan nabita banallahu lahu baitan fil jannah na pancaji ki pung Allah taala bola lal surga di nare ko menga tau sumbangan dari masigi mega to tuma tu bolana
lalas surga. Yang keempat, membaca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu. Jadi itu memang sunnah ya, perintah Nabi ta impancaji sikiri atau wirid setiap pura kimasum pajan 5 waktu. Kupura tahu istighfar 3 kali, astagfirullah atau astagfirullahalazim, atau astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Napa dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhmitu ala kulli syai'in qadir beke 10 dari magharibi sebab subuh ia mukulainnya beke talu bisa 3 kali. Nafilan juga Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Seterusnya kenapa tu baca ayat kursi, maka Nabi taman qara ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yanahu ya min dukhulil jannah illa ayyamut. Nigi baca ayat kursi setiap pura masuk pajan 5 waktu, maka dia gaga halangi tamas suruga sangadinna amatianna. Batuan na yamin na din na patamak kinabitas pungal Allah Ta'ala suruga na sabadi patomate. Yeon rolak biranar to. Dia na tusaba amatiang ilalang untuk tamas suruga. Nasaba ay nareko tulis tabacero ya kursi. Inamu agar wakure pata nareko pura kesumpah 5 waktu ibaca jolo ya kursi di siseng. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Paling set di manne ibaca jolo namo sibuki namo angka jama-jamat ta ibaca jolo na sabi itu alat biran na itu ya kude tatatang insyaallah adega halangi tamas suruga wattuan ade nagaga mahalangi kimatu tamas suruga amatet tawa yamin ade na tapatamak na sabade patong tomate. Yang kelima, termasuk masikiriki dari kupura tahu masum paja 5 waktu. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ai pasukui 100 baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi ta khaslatani ya. La yuhafisu alaihi ma'abdun muslimun illa dakhalal jannah. Hadis ini juga hadis Abu Daud dan At-Tirmizi ya. Maka Nabi tangka 2 amala nariko najagai seddi atas sallang maka pasti tamang surga. Najamin Nabi ta nariko jagaimu ya roh ifatama ke surga. Maka Nabi tahuma yazir yeru 2 amala magampami. Wa may ya'mal bihima qalil. Nikia chet dimito pegawi. Magampasa tapi chet dimito pegawi. Ya. Nasabakaran nasawa mega jama-jamat ta puran to beresal lalu pentus sunang. Yono kata Nabi ta wa may ya'mal bihima qalil. Nikia chet dimito mulai pegawi. Kendra san Nabi ta yusabbihu. Wah fi duburi kulli salat matasab beki baca subhanallah di kubur kemusumpajan wa yuhmadu wa baca ki tahmid alhamdulillah wa yukabbiru baca ki Allahu Akbar. Jadi caranya itu ipakai singi baca ya sebang kata itu matasab di sing pulat ni purana na gasan di limana ya palat kita leputan dia napatan nama kerja aja itu membaca. Subhanallah, wah, latus sih. Alhamdulillah, dan dia gak ada patan rang, atau bar. Padahal mesti agama itu mesti wal mutmainna minallah, mesti ku agama pegau, mesti matanap patawi. Jadi nama terburu-buru. Nasaba al ajalatu minasyaitan, itu tergesa-gesa maperi-peri papakatulu-tulu na setangnya itu. Jinari kuang kata masumpaya nama peri-peri. Termasuk godan itu mandrin itu pengaruhnya setangnya. Ya masikir na tergoda terburu-buru papakatulu-tulu na itu setangnya. Dia mesti
matanda patau nareko ibadah. Yan tu saba na bita nareko angka gaga na parentang dia tu nangka na mega na pegau na parentang na bita. Di paling banyak itu 100 kali atau 70 kali atau 10 kali atau 33 kali. Dia nangka na liwang itu 100 di. Dia nangka na dibaca bekke sesak buye. Nah sebenarnya bita akatan bita tania kuantitas tania ganna tetapi kualitasna. Betuana namo chat demi narik komannas makanya bacaan ya tu na tu makanya daripada mega nade nama kata di. Nah sama prinsip bita itu khairul umuri adwa muhawa in kalla. Si kanja na itu amala namo chat demi yang penting mananungangi ni ahlisul amal yujusika bihil kalim. Namo chat demi yang penting macam nyawata makan jatuh ya tinggal tu apalan. Jadi ero prinsip na dalam agama ipakanja kibateta. Wajah subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ipanas sahih. Nasabir masikri kita maringar kiri pungal Allah taala. Yer nasa nabi tanare ko pegau setiap pura ki masumpah ni bacero wa qabla naum nania sebelum matin roki. Jadi dianjurkan tu tahu masikri ni baca subhanallah alhamdulillah ni Allahu akbar yolode pana tomatin ro. Artinya sehingga kita tidur dalam keadaan diantar dengan zikir. Nah, sebaya tu tinroe an-naum akhul maut masalah surang yang matiangi. Enor kapan sehingga nak kelor nabita sebelum matinro ki masikir ki sehingga terbawa nanti kebiasaan melo ki matu mate masikir tokki ni sama salah surang ya dari kuang kata no biasa masikir napa matinro insyaallah mate tu angkata itu si mata masikiri yang kana mate ni jadi ero ipiara no sikiri yang keenam ya amalawat din sabari na tamas suruga ipamegai sumpah sunnata. Jadi ini maniwatu pilih ya. Penda malomo tapi gau. Aja penda malomo tasadi tapi gau. Ya rona yan daro. Ni. Angka namukutana set di sahabat na Nabi taitalle Rabi'ah bin Kab al-Aslami radhiyallahu anhu. Ia sahabat yana salah satu sahabat marepet dampingi Nabi ta. Ya. Dari kojokai, alena pasadiangi bokon na nabita, alena tul layani nabita dari kurila langi. Jadi sehingga angka sewatu wakede kuntu abitu ma Rasulillah si pabanding nabita. Riset dia waktu tiba-tiba liur nabita napodangi makede zal. Sahabat angkaga melu melauria, ni. Angkaga paran lumbu, angkaga melo melau. Sama kur tahu nare kusipuji sedia tahu tu, nare kusifat dua ki biasa itawari, angkaga satu muka cineria, makur nabita. Mat tendra sahabat maka ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Surah pengan Allah Taala, melo kasih mata dampingi lalas surga. Betuan natania bar dilina udampingi, ya. Tania bar dilino si bawaki, tapi na oma turi lalas suruga, si mata si bawatoki, si mata udam pinki. Makri nabita agaira zalika. Ya. De nagagaga lain para laumu saliwan niro. Atau na ungkung pagaling. Makri sahabat huwa zaka. Ia miro para lauku suruh pengalah tal. Melo ka dampingi lalas suruga. Aga nasan nabita fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Batuan na rekomelo ko damping kalar suruga tolonga pamegay sujud mo. Yasange pamegay sujud tayo, pamegay sumpah sunnah ta. Nasabaya pa to namega sujud na rekomega sumpah sunnah. Nasabay to nabita aburo aja na toto masumpah jang tanya sumpah paral paboro aja na nabita sumpah sunnah di bolana. Ya terutama dari kumas sumpah jang tahajud. Jadi sini na sumpah sunnah ke na papor nabita ipegau di
Aja nih pandang enteng, aja nih capa-capa sumpah sunnah. Nah sebab banyak sekali manfaatnya itu. Ya terutama ya rumah tu taping sumpah para luta. Makanya bitta sunnah tu jabiratun alal fardi. Yaitu sumpah sunnah ya. Pataping, papasukuri sumpah para luta. Nah pada dipaham makanya rumah tu nareku ya dili kiri pada masyhar. Pertama-tama ya kutanang sumpah jatah. Ya ku adili kimata di para masar yuk biasa tambenre maka nabi tahu walumayu hasab bihi yaumul qiyamah salah. Amal kawina pertama-tama yak kutana sumpah janna tahu. Tapalan sumpah janna te paressa. Ma pemula ballega tagang kamate te paressa. Dito ga purna tatta sumpah janna tahu. Di nare kode siaga purna tattang siaga kekurangan sumpah janna. Siaga kuranna paringaranna, siaga kuranna bacaanna, siaga kuranna gerakanna. Pokoknya farissa. Yan gunana sumpah sunnah makina bitta nariku angka tau farissa sumpajanna na kurang makanya pungal taala unsuru tatau abdi sampai sumpah sunnah na ya takwe tatimuna biha. Yan tu sumpah sunnah na atau pimanang pasukumanang sinin na sumpah peraluna. Ero kanya dari angka sumpah sunnah. Tapi nare kode agak sumpah sunnah agak pakai taping di. Tapi ya onco paro yero nare ku sumpah sunnah bana dia agak dia sumpah peralu. Sabang kata tahu. Ya panas sumpah nare ko malap tahu. Kirim si tahu baik. Pataping bana na bawah. Nanti agak tulis tapingnya. Agak meli taping ni. Jadi ipamigay sumpah sunnah ta. Nah sabayan na rumah tu. At pimanang sinin na kekurangan na sumpah paraluta. Yan tu sama dangkap sumpah sunnah rawatib pasapi waktu. Nah sabah yakin dan percaya maka setiap sumpahnya pasti yang kekurangan na. Tidak mungkin 100% makannya paringan rata. Tidak mungkin 100% makannya baca atta. Tidak mungkin 100% makannya gerakat atau pemula totor rokok tidaklah sujud. Pasti yang kekurangan tak. Ini tu sama dari kepura kita sumpah yang istighfar kita lu astagfirullah. Batuan na puang di. Ma pemula takap bere kulatu ma bere salah. Nulle angkal lesse pikirak. Paringan raku tak dampangak. Itu. Astagfirullah yang kedua puang pemula wakka takap bere kulatu ma bere salah. Nulle angka kurang salah baca tak dampang kali. Yang ketiga astagfirullah puang tak dampang kamu pemula totong arroko itidala suju latu tudam matahia pacapuran nulle angka kuranna ya kekurangan gerakanna sumpahnya ku tak dampang. Itu 3 kali. Nah sama sumpahnya itu 10 talu rokonna itu 10 talu rokonna terbagi juga kepada 3 rukun. Angka rukun kauli rukun kalbi jama-jaman na hati di mania nanti maringarra angkiasan rukun lisani jama-jaman na lilata baca fatihah di matahiyah wassalawa takbiratul ihram dan ni mabri sallallahu atau itu jama-jaman na lilata angkatiasan rukun pilih jama-jaman na watakaleta totor rokok sujud di. Nah, itu zaman-zaman nawatak kalita. Jadi orang talu to istighfar. Mungkin kira-kira begitu hikmahnya. Nah, jadi aja dipandang ente sumpah sunnah. Bahkan kadesa dan nabita, makanya nabita dalam hadis ya riwayat Turmizi, man shalla fi yawmin wa laila sinta asyarata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi to sumpah sunnah 12 rakanna sesewani. Jadi Nabi tahu 10 minda rakanna sesewani. Maka ikabuarang bola set diri lalas surga setiap latu 12 rakanna sumpah jannah. Nabi tadi terus yakin, saya yakin dan percaya. Apalagi makun reye, miga mana sumpah sunnah di. Latu matu bolana nagasa si masum paja tahajud masum paja witir
Ammo to simato nare kokela nare kubra sumpai suma sumpai duhasi. Di pokoknya ya sena mana 12 sunnah rata-rata. Nair nabi ta 12 pas sunnah na sumpah sunnah mu angka na boleh kabaka kulalan tas sesuai. Kenro nasir nabi ta yang pertama arban qabla suhri. Patan rakar riolona lorongi. Warak ataini ba'daha. Duan rakan rimunrina. Wadito pagan apa? Di? Wadito tipagan apa rimunrina lorong. Nah sabang katua desana nabi ta makire man hafasa ala arba'in qabla suhri wa arba'in ba'daha harramallahu ala nar. Nigi piare sumpah sunnah. Apa yolona loronge, apa to rimunrina loronge, maka iharangi nanre watak kalena pinaraka. Jenari kota piara mitar digang kamateta, insyaallah sesuai hadisa nanabita harang watak kaleta nanre pinaraka. Itu li tapi asangi piara tu pegau di aja nata season ni. Ya, makanya itu jadwal waktu itu ikamat itu perlu tambah-tambahin dari kolorong waktuannya supaya nulle kasih tahu gan dapatan rakas sumpah sunnah. Dan saya yakin makanya ni aku waktu naik di jadi ipiarer. Jadi anna ni rodi rakataini qabla suhri duan rakar rimunrina loronge wa rakataini qabla al-maghrib duan rakan riolona rimunrina magharibi. Nah sabajolona magharibi gairu muakkad. Dena tania muakkad gairu muakkad. Isunna kamu tu tapi gairu muakkad. Jadi arwani warakatini ba'dal isai duan rakan riolo rimunrina isai. Nah sabaya ti yolona isai gairu muakkad to. Di isunna kamu to tapi gairu muakkad. Ya kumunrina muakkad. Watona muakkad malat dan anjurkan nabita. Isiaga nero 10 ni. Warakataini qabla subuhi duan rakan riolona subuhe. Berarti 12 ni. Ya muro tajagai nasan nabita. Maka setiap alat tu 12 rakanna yang ke situ bolata lalas suruga. Jadi magampas itu ngandai kabu boleh lalas suruga. Ini di maniban non roy. Di sabat tani waktu terakhir ini membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Magampat tu nengka desa dan nabi dalam riwayat Ahmad. Dan hadis ini hadis hasan. Yawana cek di sahih. Maksudnya itu hadisnya hadis dhaif, kemudian hadis hasan, kemudian hadis sahih. Hadis hasan itu cek di bang sisalana hadis sahih. Artinya boleh diamalkan. Ya. Maka Nabi taman qara kul huwallahu ahad asyar marrah. Niki baca kul huwallahu ahad beki 10 set di banallahu lahu baitan fil jannah. Maka narek kulat tu beki 10 set dibaca surah Al-Ikhlas ikabuaka siripungan Allah Ta'ala bola lalas surga. Rawahu Ahmad. Imagam pesan lah situngan na bolai. Ini wadi manon roy. Di beki 10 set di bawah dibaca no. Mulai set di mana dibaca. Artinya biasa baca leta surah Al-Ikhlas. Watani biasa pakku langnya leta. Termasuk tu dari kumelo kimatinro pasan na nabi taja matindo dari kodemu tamaria kurangi. Ya sange aja matindo dari kodemu tamagre kurangi baca kul huwallahu ahad bekitallu. Na samangkara kul huwallahu ahad marra maka annama qara al-Qur'an sulusa. Nigi baca kul huwallahu ahad siseng pada tu dari kuna baca tawatalluna kurangi 10 juz. Wa man qara kul huwallahu ahad salasa marra maka annama khatamal Qur'an marra. Nigi baca bekitan lu berarti pada itu nareko natamari kurangi siseng. Jadi biasa baca kul huwallahu ahad karena ada juga sahabat Nabi dalam riwayat itu icamme wattuna mati. Malaikat isumpajang ri malaikat. Batuanna madampungam malaikat sumpajang ya diweganna malaikat. Sampai mapatal lagi. Nah sebelum kan malaikat terus sumpah janji. Sehingga makutana sampai makin agak sabakna. Makin Nabi tak kana fi hayatihi aksara kara kul huwallah. Nah sabaya tahu tunda waktu liwa na pojinna, liwa egan, liwa repena baca kul huwallah. Ini dari kemana sumpah janji malaikat
Ya, melo kilolongang suruga, melo ikap buakang, pamege baca kul wallah. Mungkin ila situngan nabi gom pamala, ya. Wadin nasabari na terutama suruga ni kita dibatasi waktu. Jadi kalau ada yang benar itu semata-mata datanya dari Allah. Kalau ada yang salah itu datanya dari pribadi saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.